nolando hande capi d'Africa wonti capi fashion. Capi fashion ko no innete ko suudu fi moda arte cultura. Nyande go non e yalti o concours do fi entrepreneuriat ga. Kamenton il faut qu'on entrepreneur fayda parce que pour le soso bito maninga il faut soprattutto enengo faut la béton e dan andi honno goddo dabbi rata kalise non commerce wiete donc entrepreneuriat gal non mo be wadi seda kamu mais do saari do ya de wadde goddi fokke anda honno entrepreneuriat gal do kaledi do anda luaji li honno fonctionner donc sabu no ida do taw jangude da disson 2009 ok ko 2009 long ko feƴƴi kon foy ɗon anndi donc ɗum no dana to nde détail sabu ɗum noon on tigi heɓi ɗon malaire e kure ceeka dogata ɗon kure fellor lan ɗon kure haala dogude ɗon ɓe jettila guine wawɗo goɗɗum koyen suttenumo so suttenumo hay si tawi na siɗɗo ma mais anndi a yi oɗo ko guinejo yaw suttenama par ce que ɗo mo benoma liberté mum waɗgol choix mum ko faala ko Bologna yaw ndilan komi yari ɗo ha koye ngam ko leɗɗe ɗe mi seppirayno woni ɗo plus de 4 ans ko miyayno janngugol miyaye gollugol hare ko leɗɗe ɗe mi joggino hannde mi ala leɗɗe ɗen hannde milan seppude ɗum ɗon fof ko sabu Bologna ɗo hôpital maɓɓe on mi wi ɗon kadi mi heɓi ɗo e ɓenngu musidɓe ɓe yo jaam e kise woni moɗon mo ɓe inde mon e yettore mum kala ko woni kala algal aduna hare mi hiwrika mo ko saɗi mon ko tooli ko journée pinal hare noon no ande ɗon noon journée pinal ko woni nafa mum ko argol sembine yimɓe meɗen ɗum ɓayno mi wirta noon si a sembinali mo ma on wata habbo janal no ara sembina mo ma on hande noon hiɗe wondi ɗo e musidɗo meɗen korejo paykon meɗen ɓiɗɗo Fouta ɓiɗɗo Laguine ɓiɗɗo Afrique hiɗe wondi ɗo e neteɗo Mouhamed Sakko buyno andirimo noon Capi d'Africa hande noon kadi Capi d'Africa wonti Capi fashion Capi men salminima jarama tutti jarama fayɓe ɓen Laguine e musidɓe Laguine e Labbe awa haray no andiron noon o wiɗoɓe Laguine ɓe Labbe haray Capi ko Labbe o janɗi o sifan toon e seeɗa taarika makko on e yewtere makko nden toon en yewtere en waɗay ɗi fof toon e ko sika français sika italien en waɗaray toon pular ngal noon kadi ɓay heɓaɗo Labbe ɗen andi Labbe ko école o ari Labbe o janɗi Labbe komo Labbe kono komo Guinée kono noon komo Afrique ɓay ka wonɗo yiide ɗo nden nokkure ɗo haray no mi no wonɗo yiide nder toon noon kumpay ko meɗen ɗo ko arɗo ɗo waɗɗo laawol sifa laawol ngol buyi waɗi ɗo heɓi sattedeji ka muɗum iwi toon ari ɗaɓɓugol arsike muɗum hande meɗen Bologne ɗo meɗen nder Italie ɗo ɗum noon e nder région Emilia Romagna sarintede Bologne kami hoɗi ɗon no mi wirtan no mi ɓooyi sembinde heddiɓe hande noon ko tour amen minen Bologne ɗo o ari ɗo o waɗi parcours makko ha hande o hewti ka o hewti ɗon annda hoorema o udditi o boutique ɗo ka o ño'ata coñci basin leppi non ɗo yiri ɗum ɗo hande ko kanko ɓorninmi haray miɗo jarnamo kanko jarnamo kono mi acca o présente o haala inde makko ni tigui tigui ko honto Laguine iwri ko honɗum woni seeɗa parcours makko on tuma naaten e nder yewtere nden Capi meɗen souhaitima bienvenue haray ɗa wawi présentade wonɓe darde ɓen haalnaɓe ko honɗum woni tarika maɗa on seeɗa histoire ma on ok inde hande ko Mouhamed Sakko e Labbe tomi jandi Conakry noon mi heɓa donc na Labbe tum woni sare hande ma Laguine on fof mi waɗi Labbe mi waɗi Pitta mi waɗi Dalaba mi waɗi Kindia mi waɗi Mamo mi waɗi Kanka mi waɗi Sigiri mi waɗi Guinée forestier Guinée gwindi ɗo e fuɗɗade mi huroto jama on fof on jarama yimɓe ɓen Labbe on waɗi Basse Guinée ayni ke Kankan e forêt sacré Igbale to Italie ɗo e Bologna ɗo mi yewtude Italie komi wonno Paykum ko Belgique mi wonno Belgique mi janɗi ɗon seeɗa komi wonno Paykum par ce que ko junngo poctojo mi jandi par ce que si hoɓɓe goo o vidéo ɗo si yewtoyi jamaɓe Labbe ɓen non anday ino Capi ɓiɗɗo poctojo on wati inomo ɗo yesso mon hande ɓiɗɗo poctojo mo Labbe Fouta on inomo ɗo on mo ɓe innata on Capi ɓiɗɗo poctojo on c'est fil awa ino lan ɗo hande Capi d'Africa wonti Capi fashion Capi fashion ko ɗum no innete ko suudu fi moda arte cultura anda on noon mi waɗa significata ɗum noon fof e pulaar ma mi aliri noon fi yon famir donc o idée ɗo komi heɓirimo na ɗum ɗo mi jangi mais ɗum noon o idée ɗo koye ɓerɗa nden iwi e passion on e ɓerɗa nden honno iwi e famille on fi on ɗum quand même ko ɗum goɗɗo iway ka makko ya nokkugo ma ta yeggutu ka yuɗa ɗon ko ɗon mawɓe ɓe innayi ka goɗɗo wawi dogude ma sa yani ota yeggitu ka feggiɗa ɗon donc on ti ko ɗum saabu on miijo ɗon ko ka men kon lan handi culture on fi moda on fi coñci fi ko
labingol sagamen den ma ornagol kadi ko chonci fotudi ko sab dum non fo arika horan min ha il faut que ko mi woni leɗe pokto ɗo mi waɗa goɗɗum ko hollata jama pokto ɓen ɗo enen kadi kon wawɗe watan wadde donc idi on noon ko sabu ɗum noon fof arde donc mi ƴetti ɗuma mi fuɗɗi janngude min noon komi jannguno kon fof no andilan Conakry ko Capitec ɓe nodde ɓe andilan Capitec wono honnode komi technicien de informatique woni mi gollino Conakry ton haala magno cyber donc mi ari ɗo kadi haala gollude seeɗa mais mi wallini affaire informatique kon seeɗa par ce que hare siɗa gollude numa affaire informatique on a wawata heɓude contact e jama on hare an contacte yimɓe ko ordinateur machine ji ɗi minni non il faut que mi heɓa contact e jama on mais kon mi waɗata heɓugol contact e jama on sina mi hollali culture an on donc ko ɗum waɗi ha joni mi janggi mi ari ɗo toujours dawgol simi waɗa heɓa e goɗɗo no mi waɗira ñande goo noon e yalti o concours ɗo fi entrepreneuriat gal quand même ton en fof ko entrepreneur fayda par ce que ɓiɗɗo pullo ɓiɗɗo soso ɓiɗɗo maninga en fof sobra tout enen o fulɓe labbe toon ɗan andi honno goɗɗo ɗaɓɓirata kaalisi ɗum noon commerce on wiyete donc entrepreneuriat ngal ɗum noon mo bewaɗi seeɗa kamum mais ɗo sa ari ɗo ya fuɗɗe wadde goɗɗi fof ke anda honno entrepreneuriat ngal ɗo ka leydi ɗo anda loi ji ɗin honno fonctionnirta donc sabu ɗum noon ida dowa taw janngude donc e nder concours ɗon on tiri janngi gayni on concours ɗon tawi ɓe waɗi ɗuma concours kala concours tawi examen no woodi examen o koya windu ko waɗɗa kon e projet ko falɗa réalisede kon donc sabu on projet ɗon tawi on tiri fuɗɗiteno waddude fuɗɗiteno guerde fi hollugol culture men o nga ko ɗuma fi modon donc hewti ha nokkugo examen o min gayni concours on ɓe noddi ɓeyni on tigi noddama ɓe noddi on tigi ɓeyni kaari a woni hakkude gañuɓe ɓe donc mi yaari ɗon mi présenté ɓeynilan joni projet ma o joni minen joni ko an woni wonta yeeso kala ko falɗa wadde min wallete fino réalisa projet ma hande koko ñirɗon ɗo ka wonden ɗo nder suudu ɗo o suudu ɗo ko suudu la Guinée ko suudu kala guinéenjo wonɗo Italie wonɗo Bologna wonɗo a l'Estria ñande faala ɗon woma ɗon faala noddela si ɗon faala coñci si ɗon faala ñuuɗe si ɗon faala wadde création kala ko faala siko quadre menen ɗo lanɗo menen ɗo mais simini lanɗo menen ɗo na min tum par ce que koko on tiri waɗi ɗo ko fi sabu enen fof guinen ɓen fof musidɓe haray no haaliri ɗo ni on nani e no wiri ɗo ni ka meɗen ɓin tawo si a yani wata anjidu ka yanal ngal wonɗo ejjita ka feggiɗa ɗon o holli ɗo ko honto iwri ko honto jibina ko honto janɗi o holli wonama nokku ngo tun lagine oɗo ko ɓiɗɗo guine tigui tigui ɓay cenɗe ɗen fof o waɗi haalaji ɗin fof o nanayi e watti ɗum kadi o waɗi lawol ngol o waɗi ngol lawol ngol buyi waɗɗo mi lantomo ɗo joni sifano on seeɗa kono ko andi ngollon kala arɗo ɗo kala hewtuɗo ɗo mo beehi no wawi wadde koko wani wadde ɗo ɗum ɗo hande ko artin teddinenmo ɗo sembinen fi makko ko hollugol an wonɗo darde on onon wonɓe darde ɓen onon kadi hiɗo wawi wadde sifa ko waɗi ɗo janggugol haala kan teddina leydi ndin ɗo honno woni respecta loi ji ɗin informe falto anda hara anda opportunité ji goɗɗi goo no woodi harana luttugol tun e sokkugol hoore mum e nder no buyi wona golte ɗo ni e nder magasin ma boyi wanno ɗo andarma waɗa golle hon gotum haaɗa ɗon inna ɗo ɓay leydi ndin hiɓe añani opportunité ala ko kanko o piiran faale makko ɗen ha hande hande o hewti ɗo o tawama noon e ɓen foluɓe ɗon ɓay ka yahno ɗon concours on harina kanko tun hiɓe buyi min miɗo andi ko honno feƴƴiri kono ɗo en itta woni ka konnguɗi makko kapi hande e buyi eto ɗo kono buyi sikkay wanno ni hara ko ɓay ayni ɗo ko baɓe maari ko portojo hara ko porto ɓen adduma ga hiɗa wawi ɓe sifanade seeɗa millan anduma ko ɗum ɗum woni tarika ma ko lawol ngol rewɗa ngol ha hewtuɗa ɗo aw mi sifana on seeɗa na poktojo on addi lan ɗo poktojo adduno lan ɗo komi wonno pay kon ko duuɓi jelmagno duuɓi 7 anni 7 ans ko 7 ans mi magno komi hewtuno numa Belgique mais woni ɗon ha tawi kanko mo mari projet fi wallitugol famille ɓe ɓe halaɓe goɗɗum ma famille tampuɓe ni ko ɓennata noon français ɓe ɓen no ɓe haalirta noon pour aide sociale donc on poktojo ɗon yehi kamen toon o yehi kamen lagine toon o yewti toon ɓawo yalti ndargol fottugol e famille ɓe ɓen o fotte famille an on sayi on tigi ko payi ko fotte famille on ko noon min andidiri
donc me ngardi Belgique jonno me woni ɗon ha men jandi mais tawi on projet makko ko allugol yimɓe ɓen watano wonde Belgique ton mais yiltiti kadi la Guinée mais yeeyi noon mais yilte la Guinée projet makko ko honno waɗeno e nde projet agriculture yagal élevage donc o inni fof ke ɗaɓɓa leydi ka ɗum no fof wata marchude tawi on tigi Conakry toon famille an woni ko toon mi jirina mais Porto Jong junngo janndi par ce que baabe ngan tigi tigi on ɗon kadi no toon mais Allah yaafaɓe ɓe tutte ɗu ɓe fof ɓe maayi bureau an tum fayda joni heddi ɓe lagine Conakry toon meɗen hiwro on bureau soñi yimen ko miniraɓe amen cousine ɓe amen hoɓɓe go no labbe toon hoɓɓe no Dalaba hoɓɓe go no Conakry toon ko ɗuɗɗi kon e leyɗe Porto ɗo hoɓɓe no France Allemagne e États-Unis donc du coup Porto Jom ɓamen yehi patiangini yomi yaw min woni min dara labbe toon mi yehi ɓawa yo naati sare nden labbe nden o inni no ɗo climat on ko are makko o inni no min gon ɗo oɗo ko ɗo mi woni wonde donc ɗon e ɗon o soodi sunɗum o fuɗɗi ɗum annade mais soodi ɗon suudu e terrain jano tawi e junngo siɓɓe pati an donc ɓen ɗon yeeyi min suudu joolu toon e kañumma e Puncum min hewti taw ko tata toon min fuɗɗi min woni toon après o soodi sunɗum terrain joolu toon e terrain jano ko waɗata ɗon agriculture et élevage on e newgo ɗuma ni dammiɗa ɗum noon fof donc ko noon min o fuɗɗori projet o ɗumani o ɗaɓɓi kadi hoɓɓe goo wano gollonoɓe fi makko donc ko noon min woni ɗon ha tawi joni projet o no yaade min wallitude minna mbiɗa wallitude min ga komi payi komi to ko yaari o are lan ɓaawo makko walla lan piiji boyi donc e nder ɗum noon ha min wallitenoɓe famille ɓe boyi wonɓe labbe toon par ce que yimɓe boyi labbe toon no anndi komɓe innete ɗuma Céphile Cyber e Vite Bao donc on projet ɗon o jokkuno e mum wallidugol jama o mais are ko waɗugol agriculture e ɗuma e informatique on e ɗum noon min woni wadde toon ha hewti ko maayi ɗon ko maayi ɗon tawi on tigi ko ɗuma duuɓi sappo e tati on tigi man ɗon 13 ans donc maayi ɗon tawi woni ɗon min e kotiraɓe am ɓen après min ɓeyni yomi yilto Conakry mi wonata Konenan continue janngugol ngol kono mi woni eta Konenan continue janngugol ngol ha mi heeɓi fayda 17 ans 18 ans fuɗɗi ɗumannade gollande hogan e mi udditi cyber o hewti ɗon ha hewti ñande goo tawi ɓawntino affaire o politique kadi seeɗa tawi Diadra no wonduno mo wonduno sukajo gonno jommuɗo Diadra won bangɗo ɗo parti politique donc on ɗon noon tawi mo besoin ni ɗuma goɗɗo wawɗo ordinateur waygo manipulude ni ordinateur tawi ko min tun wonno toon ka famille on après noon o ƴettilan fuɗɗi gollandemo tawi kadi on tino woni active e fuɗɗi natude e nder ɗuma parti makko politique o e waɗgol sensibilisation o ɓami woni nder ɗum noon tawi joni noon hewti ñande hewtiɗo e ñande coup d'état on tan dadis on 2009 ko 2009 ɗon ko feƴƴi kon fof ɗon anndi donc ɗum noon wawata natude détail sabu ɗum noon on tigi heeɓi ɗon malaire e kure ceeka dogata ɗon kure fellor lan ɗon kure haala dogude ɗon ɓe ƴetti lan ɗon ɓe ɗaɓilan ñawdugol e ñawde ɗuma e traduction noon traditionnel kamɓe ɗon donc ɗum ɗon selli seeɗa tawi oɗa laamike Alpha Condé laamike joni ɓe haɓe ɗaɓɓitude kala e parti wonnoɓe oya UFDG ni ma Sidia ɓe ɗaɓɓude numa kala wonnoɗo nder ton wonnoɓe nder ton ɓe participe ɗo ka manifestation kala ɓe nangi ɓe yaha ɓe soka on tigi si tawi heɓal saabu jaltinoma ma il faut que yoɓa sa ɗum noon fof ala are an on a perdi a lutti nder ton wanti tawi no mari saabu e ɗum noon alhamdulillah on saabu noon waɗi on tigi yalti ka yaltugol lan ɗon tawi joni are won on tigi ko pirno fi wallutugol leydi men ni affaire mouvement affaire o dictature tawi joni ɗum fof mettitilan par ce que ala ka famede jamon no warede e ɗumon ala ɓe ala respect ala e droit humain on donc sabu ɗum noon on tigi tawi o ɓayselu leydi mum ɗum tawa dawno e yiltito
ka honno ton ka honno ton famille parce que ala magno famille ka Belgique on donc histoire on la hongol ko non feƴƴirno ko ɗon noon on ti décidi yalti hewti taw ye Congo tawi Jajang Lamar Jajang Congo ton o Congo ton mi woni Jajang mi woni ɗon seeɗa min e Jajang min daari feere noon tigi hewtira leyɗe Portugal nder ɗum noon noon kala komi watta komi waɗi alhamdulillah on ti hewti ɗo hewti e jang wela alfi e wela expliquangol jama on finno fo mais ko wiyata ɗo kala arɗo ɗo kala feƴƴuɗo o laawol ɗon ari hewti ɗo ko andu ko sabonno yi kama ko mo anda kadi laawol ngol ko waɗi ɗon o ari ɗo ko yimmo o daw o jokka soobe o jokka soobe o to tewto jama ko haalata compagnie ala mo faljata ala ko watta ala mo watta ko numa pium hare wonana wonana ala mo faljata ala mo fijata ala pium ko a wata innude an ko adenjo a waɗa ɗum no a faljata donc mais ɗum noon fof sa andi kayuɗa ɗon andi law ko waɗɗa ɗon pellet sana a dañjo komojo ma dañjo fuñantejo e jokka e soɓe est ce que ñowgol pium goto ay sa janggali ma ɗo a jangi hari ɗo a falama jokkude soɓe a jokkay sa falama jangude a janggay sa falama ekkitade métier a ekkitotoɓe ekkitede ɗum noon fof no woodi donc so min komi nata ɗon on parti ɗon jeunesse on surtout wonɓe Bologna ɗo wonɓe Italie ɗo wonɓe wakkilaɗe ɓe yo ɓeyɗu kadi wakkilare nde ɓe wakkilo ɓe ya ota ɓe selu ko ɓe woni wadde kon wonɓe janngude ɓen kadi yoɓe wakkilo ɓe jangga ɓe heɓa no pium siko projet ɓe mari hoore nde ɓe jokka projet o neɓi juuti on siko projet siko fanɗu kon joguitomo ha moƴƴa ñande goo a réalisé mo ñande go a réalisé mo mais ça a heɓi projet a jogiti ko haalugol ara a nangali mo a praticali a hollali a praticali ɗum noon sattante ɗum noon ce projet na windugol tun mara hara praticali ma ɗum iɗa wawi magde fi pratigol ñande go mais pratiquement ko ka haala tun ɗum no wawata yaade donc projet kala magɗo projet ko fandi no jangi yo joguitomo kala wonɗo gollude yo joguito golle makko ɗen kala wonɗo formation yo ɓeydu kadi formation o e ɓeyɗa fi ɓeydugo gandal fino yaara yesso e komin natta ɗo kadi surtout enen guinéenɓe ɓen ko kala siɗɗo men kala guinéjo woni ka woni o siko jougol ballon siko jougol ma tennis ma ɗum ko fijugol ballon tun hay ko amugol hay noon ko amugol wawi oɗo ko yeeyugol wawi oɗo ko ñowugol wawi oɗo ko tappugol jimɓe wawi kala guiné wawɗo goɗɗum koyen suttenumo so soutenimo ay si tawi na siɗɗo ma mais andi a yi oɗo ko guinéjo yaw soutenama par ce que ɗo mo bennoma liberté mum waɗgol choix mum ko faala wadde kadi donc na o ta wonu contre ɗum noon ay sa ko wiyete ɗo sa wallata goɗɗo ta bonatmo c'est tout si goɗɗo andi ɗum noon ara andi fof ɗum noon ɗum noon ko jonugol conseil surtout siɓɓe men ɓen guinéenɓe ɓen fi no ɓe andira honno ɓe wawata ƴettidirde piiji ɗi a waara on nani ɗo ko kapi yewti ɗo kongo haali ɗo konnguɗi yogaji konnguɗi tigi tigi wondude e hakkil wondude e faamu wondude e miijo wanno min o nanani miɗo inna kala ko janggata o kala ko jokkuɗa o jokku ha jamama fof andirama e mum siko ñanneyagal wonɗa janngude janngugal ha wawa hay e goto halfintama ɓiɗɗo makko mba haara ɓe huuɗi wata ñamumo Amadou Sow ɓooyi haalde o inni wo e nder ɓeygure si tawi gando ala toon si tawi jooma jawdi ala toon si tawi lanɗo ala toon ma waytayɓe ɓeɗo dow si ala toon ko kara han teddugal ñiɓirta ɗon hande kanko waɗi lawol makko ngol ko lawol ngol woni sifade ngol ko ngol anduɗen ngol buyi on yiiɗo buyi e meɗen ɗo woɓɓe ko Angola rewi on tuma ara waɗa lawol Tunisie naata ɗo woɓɓe ko Maroc rewi naati woɓɓe ko Libye waɗa désert o waɗa kaso piiji en fof hiɗen andi ko honno wonɗe feƴƴirde kono ko haalɗo kon ko haqiqa mo waɗingol lawol ɗo ari ha ɗo o jokki sama kala tigi tigi haray sitta nde o arano ma haray hay sitta nde o yelti ka meɗen ma haray tigi tigi on haray hino ngalɗini goɗɗo e amen no ha ngalɗini menen ɗo waɗowo ngol lawol ɗo yiyaɗin sattindeji ɗon ara ha ɗo jokka sama kala ma ara ha ɗo inna min ɗum ɗo ni ma ɗum ɗo ni ma ɗum ɗo ni haray andite itti sayka natuɗen ɗo ko on tuma noon aduna on noon fuɗɗi ko on tuma satte nden fuɗɗi en fof ɗo ko réalité ji goti ɗi marɗen hande so yi oɗo ɗo min meɗen andidiri ko ɓen arno ɗo tun 2016 2017 min ardi ɗo o waɗi parcours makko min waddi théâtre min waddi piiji buy ha hande milla wadde vidéo ji an kanko hande o udditi boutique makko mo wadde projet makko kadi o projet ɗo
komi woni wadde ɗum ɗo kadi onon kadi on miaccane on ton contact ji makko ɗi email on e numéro ji ɗi kala wonɗo wadde projet ji sifa ɗum ɗo no faala information e mum ɓay kanko haara o rewi wata on aamu noddugol mo siko Emilia Romagna ɗo wonɗon iɗo wawi arde haaka makko ɗo miaccane o laawol ngol yon ko waɗi kon yewtudon e makko o jonna on conseil o ɓeydana on ma onon kadi siɗo mari goɗɗum ɓeydana on e kala kadi wonɗo wadde haaju muɗum hino faala collaborugol e makko woni ka sengo ka conci no mi wiri on noon woni ɓornugol ɓiɓɓe muɗum ɓen woni andala hoorema holtingol famille muɗum on hiɗon faala ño'anede siko honno siko tikkawol siko wudere siko dolokke siko kala ko faalɗo wo ma hiɗon faala modifiede ɓayno haali ɗon ko styliste jo hiɗon mari pantalon ji on yiya en conci bumi ɗo ɓornode wondeji ande are kaga makko ɗo goɗɗigo moni ittude himo tawa e yimɓe anda hoorema ño'ana e ɓelan hara ɗum noon hiɗo wawi arde hewton ka makko ɗo ɓay haara nokkude nden ɗo ko nokkure men fof e muɗum kapi a yewtiɗo piiji buy haray landal ngal lantoma ngal si feƴƴi ɗon hande si suka yiima himo faala artude no wawɗa noon ko honɗum wiyatamo o innima capitaine mon idole je vais être comme toi alors honɗum innatamo ɗon kono mi innata on tigi no mi watamo innude o wawa wonnude wan par ce que en fof comme ɓe innata e nder numa en français ma honnude par ce que on ala ɗon hara no certainement on est tous égal mais on n'est pas nous sommes tous égaux mais pas égal parce qu'on est tous différents et donc sabu ɗum noon on tigi waway wadde koko waɗɗa komi wata wonde wono no wonirɗa noon donc min ɗon on si on tigari han innugol mo faala wonirde wono no mi woniri no min no mais ɗa wawi wadde wadde goɗɗum koko mi waɗɗi kon e ɗum noon lawaymo hollude e laawolji ɗin lawaymo jonude support to lawaymo wallitade mais ko min innatamo kon laaɓe ko ɓe innata ko fijundare bonata sooɓe kono mi innata fijundare bonata sooɓe aada en sa fiije anduno kadi sooɓe on e nasama kala quindi ko anduno fijirta noon ɗum noon ko ko conseil ɗon ɗum noon depuis gila komi wonno labbe komi wonno paykum mawɓe labbe toon ɓenne paykum ɗa yiiɗi fijundare mais ɗa dowa jokkude sooɓe min naɓe ko non noon sooɓe ɓenne aw sooɓe ko ɗum noon ko ɗum noon ko ɗum noon donc sooɓe on siɗa fijude e sooɓe on ko honno ko andu janngugol ngol e siko golle ko wakkilangol ngol on golle ɗon kala ko wonɗa wadde ko na ay si goɗɗo inni oɗo awaɗa wadde moƴƴata o tate o toon tigi en continue ma ɗum ay sa haalnala e goto sooɓe mo wonɗa jokkude si jokku on sooɓe ɗon sa yalti fijugol yaw fijira par ce que fijundare kadi par ce que ɗum no wallete wondugol e jama o ɗoreɓe maɓe fijundare si inni fijundare na yawgol sulamal na yawgol joa ballon ha honka artano fijundare ko yaltugol andindirgol jama o heɓugol numa relation e jama o hewta e jama o et puis jamaɓe men ɓe jewtata e mum ko a heɗɗito naya on adanjo haala o pandi ko a heɗɗito daara koɓe haalatama ko nder ko ɓe haalata kon an sa yewti ka suudu a miijito ɗum daara ko haalaji ni moƴƴa ɗi haalaji moƴƴuɗi ɗin ƴetta ɗum no waɗa côté haalaji moƴƴanama sela ɗon wakkilo a jokka toujours e lawol makon donc on haala goto pet si on tigi si inni mo faala wonirde no mi wonirta noon min ne ko jokku sooɓe sey so fije na yo yeggitu sooɓe kundi haala kan fijundare bonata sooɓe ko ɗum noon mi watama conseillé wonirde wonowa hande si suka yiiɗo wona wonɓe Bologna ma wonɓe Emilia Romagna ma wonɗo Italie ɗo o yiiɗo boutique maɗa on ko ño'owo himo faala himo ɗaɓɓude golle ɗen ɓay kanko on gasara ko laggine toon ma Sénégal ma kawti janɗi toon hayde ko ño'owo mo faala gollidude e ma possibilité hino woodi certo possibilité ji possibilité no woodi e si on tigi si tawi yo ala e matériel fi gollugol mo wawi arde ɗo nde wonde mi waɗe ɗo ko ɓe innata workshop que hare oñi fino hare ko ɗuma chaque semaine ni weekend ji ɗin ni on tigi no wawi arde woni siko samedi ni on tigi arama ɗum vénerdi samedi on tigi no wawi arde ni min golla min waɗa création donc e nder ɗum noon ko min gollata kon si min moƴƴini ni piiji e min waɗi création min moƴƴini piiji gon ni ɓe wallina e boutique on ko nder ɗo donc ɗum waɗi partie piiji ɗin boutique on ko deux phases donc a conci ɗin e piiji ɗin fof yeyete ɗon e kam min moƴƴinta ɗon kadi fof ko nder boutique ɗon nder ko ɗon ko saabu ɗum men inde nen inna casa e suudu fi moda e arte cultura donc mi yeeye kala ko min moƴƴinta ɗo ko ɗo kadi min yeeyata donc on tigi si ari ɗo min moƴƴini min yeeyi ara on tigi kadi
mi wawata yeggitude mi wawata innude jonnatamo goɗɗum donc ɗum noon il faut que on tigi wona reconnaissance si goɗɗo ari on gollidi o wallima an on ko haysi ko plaçant mais on tigi il faut que wona reconnaissance sa yi mi heeɓi ɗum noon par ce que j'ai été reconnaissant kala kala min e goɗɗo kala komin hawti haray mi yiiɗa hakke wona hakkude amen donc aduna ko ɗum noon kadi kala ko watta ta jaaɓo hakke pandi wona hakkude ma e jama ko ɗum noon a wara nanirɗo noon si tawi ko an sukka ka brodowo ka ño'owo ka wawɗo wadde création annda hoorema hiɗa ñeeñi ka golle maɗa a yi o vidéo ɗo aɗa faala collaborgol e makko no mi wiro no mi acca contact ɗin dow ɗon hiɗo wawimo windande ka email ma noddon numéro wonɗo ɗon o ma windanoma ka réseau sociaux inno moƴƴo intéressé on faala bolon ɗo meɗen ɗo on aray ɗo yi on ɗo ma min si tawi on humpodirade makko ɓay haɗa kanko ɗumdeji tan jiɗin o ɗuuɗa so windanila min mi jaaboto mi waɗay saabu ha ɓay ko men fof woni ɗo mi hollidira on wawa on hollude onon kadi ñiñal moɗon ngam ɗo wawi on nde onon kadi janggo sare ka wonɗon ɗon uddi toon sifa o place mo uddi ɗo ɓay ko ɗum ɗon yeliɗen hande hiɗen andi ɗo Guinée on hiɗen ɗuuɗi Italie ɗo hiɗen ɗuuɗi Europe ɗo kono buyi imnayi si udditi activité jama meɗen on ɓe sutinata jama meɗen on duñata fiyo yaaru yeeso jama meɗen on no wakkili yaade duñana jananɓe ɓen artiste ɓe ɓen gona ka article musique ɓen en yiya ɗum ka meɗen a yiya ɗo pay kun ka meɗen ɓeyna ɗo a yinaɓe ɗo o artiste ɗo ko grand artiste ɓeynama non ko nigérien joom ma ko américain joom ɓuuri ɗumannade haalte fi ballon inna aujourd'hui ɗo ɗo no keɗɗo innama ko nigérien joom o to ɓuuri ɗumannade ɗum ɗon ko cenɗe ɗen fof hande an hiɗa ɗo ka exemple ka onno yimɓe ƴettay misal e maɗa est ce que jama men on hino arde soutenama est ce que ka réseau sociaux jama on no partage hiɓe holludema tigi tigi hiɓe wondi e maɗa ok ma avant tout d' abord ɗo yo goɗɗo souten hoorema taw andu hoolo hoorema koko wonɗa wadde naɓa yeeso hedditiɓɓen siɓe yii ɗa souteni hoorema ɗa yaada yeeso yiɗuɗoma mo yiɗama simo faala soutenudema o soutenete donc o soutenance noon ko goɗɗum no woni important no woni important si jama on ari soutenima no moƴƴi mais si tawi an on hoorema tawa si tenali hoorema fiyawgol yeeso a wawata donc c'est sûr c'est bien sûr guinéenɓe ɓen no ɗo Bologna surtout Bologna Italie mais ko Bologna ɗo woni haalde fi mum ɗo yoɓe soutenide holluɓe an on ɓe soutenima ɓe soutenama an o a yaha yeeso lawol ngol mago ko Allah wawata soutenude goɗɗo ko Allah hokkata goɗɗo numa ko Allah hokkata goɗɗo balde ko Allah hokkata mbuuɗi ko Allah hokkata arsike kadi sobra tout arsike donc soutenance on min ko netta kon no woni important si jama soutenima a wakkiloto mais jama soutenima soɓe yi ɗa wakkili ko wonɗa wadde ko quindi min on somi yewti ha ɗo par ce que lan wakkili ɗan wakkilade kadi mi yeeya e goto ɗum noon minnata mi tewtata to e goto hinnugo koko mi won wadde ɗo mi sela hakka mi wawata yewtude ɗon mi yeeya ha toon ha ñande Allah innilan o accirni ma waɗu ɗum ɗon kadi ma Allah udditanilan activité goo kadi fi waɗugol goɗɗum go fi hoorema ma ɗum fi hoɓɓe go ɗum ɗum lan woni prêt kala ko Allah waɗi o mi waɗay mi landoto kadi soutenance envers numa siɓɓe am ɓen guinéenɓe ɓe ma Afrique on fof kadi africain ɓe ɓen wonɓe Europe ɗo wonɗo Italie wonɗo Bologna parce que en fof ko yuɓe Afrique en fof koye nokku goto continent goto yuɗen e yuɓe la Guinée ko leydi goto yuɗen o Guinéen ɓe ɓen lan torion lan landion fi soutenance lan torion kadi fi wallitegol on min noon lan ɗo ɓernande no udditani fi jama on fof Guinéen ɓe ɓen fof min nata komi karijo komi ni komi soso komi pullo komi maninke komi forest min ko simple guinéen jo boutique on ɗo no udditi fi Guinéen ɓe ɓen fof fi jama on fof donc aray ko saɗi makko ɗo ko saɗi makko ok Kapi landal hikkitingal ɗon ngal hande hono no mi wiruma noon nanen a waɗi parcours maɗa on ka technicien jo ka niveau informatique a janggi a waɗi métier ma on a waɗi o concours ɗo hande a heeɓi hiɗa lawol fi heɓugol succès succès ma on ko hombo jonnitata cardi muɗum ɗin cardino woni mérite on à qui si tu devais remettre le mérite de ton succès de ton être aujourd'hui à qui le donnerais-tu ɗo succès on mérite on komi jonnata ɗo la première personne ko Biwan ko nenan o succès ɗo Allah sabu Nena parce que simi
si nenan jibinani noon langare o succès ɗo mi heɓata donc kala succès komi heeɓi ɗo saabu nenan saabu Allah e nenan e famille on e siɓɓe amen fof si ɓen noon fof iwi noon aga noon hedditiɓɓen e woni numa ɓen guwan ko reɓi an ɓen wonɓe ɗo ɓen ma succès an o premier jon garay ko biro ok e si feƴƴi ɗon hande hiɗen ka leydi ɗo sukaɓe meɗen ɓe buy wullitoto ɓe na Italie opportunité ala buy doga yaha France yaha Allemagne woɓɓe ɓoy ton e probléme ji ha saka arata ko gas yittoto fuɗɗito e ba woɓɓe Italie o ɓen ananayi sa yewde to innaɓe jangguɓe innama kon ɗum honno mi jangganta ko ala ala nafa innaɓe waɗu formation ɓe innama non yoɓe udditu wonno wirɗa ɗo ni wonno waɗugo natgol ɗe projet ji ma natgol ɗe bandoji ɗumanno ɓe innama non yimɓe leydi ɓen hiɓe añani yimɓe leydi ɓen hiɓe boni ko honɗum wiyata ɓen ɗo anda hoore ma hara chaque fois koyeɓe ittu tun ella on e hedditiɓe ɓen hara ɓe jonnata no yewtira ni tigui ɓe jokka tigui ha inna ɗum ɗo mi waɗay ko honɗum wiyata ɓen ɗon ko message honɗum maranɗa ɓen ɗon awa message ko mari haalangol yimɓe ɓen koko surtout ko ɓe winnata hulu reedu hewtata sa huuli reedu a hewtata ka falɗa yewtude ɗo donc sa ari ɗo bien sûr lending nakama ko sague goo woni ɗo et puis yimɓe ɓe wonɓe ɗon ɓe wowa ɓe wowa en taw ko minnata ɗo ko comme si enen ɓale ɓe wowa donc min nata rasisiyagal ala ɗo mais ko ɓuuri wonde ɗo ko ignorance Italie ɗo ko minnata ignorance no ɓuuri hewde ɗo so partout o ville ɗo Bologna racis on no ɗo mais na ton kadi ko ignorance on par ce que ɗo ɓe yimɓe ɓe wonɓe ɗo ko yimɓe daaro ɓe daarete taw andi darugol goɗɗo na yiwgol mo ɓeyna mi yiima na ɗum ɗo ɓeyni mi yima iɗa labba iɗa foti maɗum iɗa kaani iɗa ɓorni iɗa watti paɗe non darugol ɗo ko ɓe jokkete taw ɓe daara ko 1 an maɗum 2 ans maɗum 3 mois ma 6 mois ko honnum falɗa ko en temporaire ko ɓe dartintotoma ɓe dardintoma donc ko andugol oɗo ko hadenjo faala wadde goɗɗum ceeb une fois que ɓe daarima ɓe andi ko hadenjo e faala ɗo goɗɗum hoore mum fi wallitagol hoore mum ma wallita siɓɓe makko ɓe ma ɗum jama makko ɓe joni noon ɓe heɓat ɓe udditanama bafal ngal ko ɓeynata noon ɓe innata ɓe udditana ɓerden en fi accueillugol ma une fois ɓe andi ɗum ɗon ko hadenjo par ce que ɗo ine ko ɓe innata ko hadenjo sérieux jo fayda ɓe ɓurata ɓatta ɓe innata ɓe ɓanno ɗon tigi mais sérieux on na innugol on tigi siɗa woni sérieux a fijatta maɗa waɗata goɗɗum goo a faami sérieux on ko andugol hoore mum ko andugol ko falɗa confi hoore ma ko ɗum woni affaire goɗɗo wonɗo sérieux donc so ɓe andima on sey noon ɓe fuɗɗoto ɓattade ma ɓe si tawiɗa faala wadde ma siko golle falɗa wadde ɓe hollama on laawol ɗon e fino golle siko formation ɓe hollama siko fijundar ɓe hollete ɗum ɗon kadi donc ndendi no satti no woni compliqué mais si a ƴetti a huuli reedu innuɗa ɓeɗo ko rasi ko ni no yewa adoge o leydi ɗo a yiyay nokkugo wano buy men ɗo ko yahata ɗo iwa ɗo ɓe yaha Belgique ɓe yaha France fayda fof ko goto min komi wonno haalde ɗo min ko Belgique mi wonno buy somi inniɓe ko Belgique mi wonno ɓe enne ko fiyo nu woni al ton e fiyo nu arɗa Italie ɗo donc aɗa gala goɗɗo ko arsike ma kadi woni ɗon hay sa yeehi ha Pamalapo arsike ma woni ɗon siko arsike ma ko Pita woni sa yeehi ha par exemple a yeehi ha Zérékoré neɓi juuti o arte kadi ha mamum ton e arsike ma on ko to woni donc min o mi waɗi bien sûr mi woni Belgique mi andi toon lawano yiltade toon mais arsike han on ko ɗo woni Italie ɗo ko Bologna ɗo Bologna ko hokkilan ɗo ko mi sikka si Belgique wawano hokkude ɗum ɗon Bologna ñawdilan komi ari ɗo ha koygal ko leɗɗe ɗen mi seppirayno mi woni ɗo plus de 4 ans ko mi yeyno janngugol mi yeya gollugol hare ko leɗɗe ɗen mi joguino hande mi ala leɗɗe ɗen hande milan seppude ɗum ɗon fof ko saabu Bologna ɗo hôpital maɓɓe on mi wi ɗon kadi mi heeɓi ɗo ɓengu mi woni ɗo ha mi heɓa ɓengu Allah hokkilan ɗo ɓengu min jombidiri ɗum ɗon kadi ko Bologna ɗo hokkilan mi woni ɗo mi jangi mi waɗi tout possible intégragol e saare maɓɓe ɗen ɗum ɗon konnu a janga a ekkite haala maɓɓe kam par ce que sa ari saare ko wono Europe ɗo sa ari nder saare Europe ko yawɗa ɗon la première des choses on ko haalugol haala maɓɓe kam donc ɗum ɗon fof ça fait partie de l' intégration sa haali haala maɓɓe kam ko ɗon andata yimɓe ɓen maɓɓe
par exemple fréquentaɓe kadi honno fréquentataɓe ko honno ɓe piiji ɗin ko ɓe watta ko wano théâtre ni ɗum no woni important ay quand même ɓe waɗa théâtre théâtre comédie yagal ma théâtre ɗum ɗon heɓata relaction ɗo sa yeehi a yewti toon relaction ko ɗaɓɓata ko fi yo andidir fiwi yoɓe andu ɓe hooloma ta ɗaɓɓu goɗɗum goo naɓɓu yawtaw ɗaɓɓa relaction fi yoɓe hooloma fi ɓe andu ko hombo ɗon noon si après sa falama goɗɗum kamɓe tigui akata ɓe jonnama opportunité ko noon awa on nani ɗo min tigo min handatamo ɗo on nani no wirɗo noon nokkure kala ka alɗa ɓe innayi o ka meɗen hay portoɓe haala onon janggaɓe philosophie ɓe ma janggaɓe histoire ɓe yiɗuɓe andaɗoma psychologie ɓe hiɗon andi no woodi philosophie mi molnaɗo wiiɗo wosiɗa faala ɓorude limanaku leydi adornamu maɓɓe ngon si a nani haala janano o yeeyete kono ko ɓawma wawatama yeeyude yeeso ma hande hiɗen andi ɗo si a woni Allemagne ma nana almarde nden si a woni France ma yewta françaire nden ko fiyatno sa woni Fouta ma haala pular ngal awa sa ari Italie ɗo kadi ma haala italien kala ka yaaɗa wo ko adi kon taw ko nanugol haala kan andanamu maɓɓe ngon on tuma noon an kadi ara hollaɓe namo maɗa ngon ɓeydodira ɗon ko ɓenta kon interculturalité e haala maɓɓe kan ɗo hande hiɗen ɗo ka entrepreneur jo hiɗa en voie de succès hiɗen andi noon ko lagine yuruɗen hiɗen andi noon kadi ɗe mari ambassade meɗen on ɗo est ce que laamu leydi meɗen ndin itti fuɗɗa o projet ma ɗo par ce que ɗen andi ɓe mari yimɓe wonɓe ka cyber internet contrôle ɓe ko guineɓe woni wadde ɗo ha hande ɓe meeɗima addande email lettre de soutenance encouragement hiɓe andi fima est ce que hiɓe kippude tefa fi maɗa alors pour l'instant ambassade on ɓe ala tefude fiyan fi ɗum no projet ɗo par ce que o projet ɗo ko Italie jonni lan par ce que projet on ko Italie e Bologna ɗo e Italie ɗo jonni lan o projet ɗo lam fala ambassade ɗon kadi ɓen ɗon kadi ɓe anda wa Guinéen jo wonɗo Bologna ɗo o wakkilike o waɗi o participe ɗo e concours ha o heeɓi saabu projet makko ɓe jonnimo financement o heeɓi no hodditira activité makko ɗum ɗon ara lam fala moƴƴa ambassade men on ɓe anda mi heɓanno ɓe soutenir min fi ɗum ɗon kadi e min tigui à partir o ɗum activité an ɗo ambassade ɗon ñeyno toon andi seeɗa fi affaire ɗuma e golle ɗen koɓe watta toon par ce que no wallitiɓe seeɗa o golle ɗuma ko ambassade toon fiya fe kayden passeport jeni par ce que lan informatique on ko wiyete informatique bureaucratique on ɗum noon lan andi kala heedi men toon par ce que kala heedi men toon laggine toon ko ɗum mi waɗa no maɓɓe donc ɗum ɗon ɓe andi donc hande on mi yawja siɓe andi à travers o vidéo ɗo siɓe andi ara Allah jarama seeɗa kadi no gasa neɓe juuti ɗo kadi par ce que min organisé ɗo à part de o ɗum activité ɗo meɗen mari ɗo association guinéen Emilia Romagna min organisé ɗuma min participe e tournoi ji ɗi noon wona o tournoi wonɗo agde ɗo Milan o ɗo kadi min organisé ɗo tournoi ji Tosokoye min organisé ɗo fête de indépendance par ce que minen mari ɗo kadi kotiraɓe siɓɓe amoɓe ɗuma waɗoɓe danse culturelle traditionnel lagui noon donc somi waɗi organisation ni min dareno mi invitera ambassade ɗon somi ambassade on si ari mi hollamo noon activité ji ɗin e culturel laguine guinéen ɓe woni ɗo Emilia Romagna Bologna ɗo komin woni wadde ko e travers ɗum ɗon no gasa ara ɓe ɓurte kadi andudelam ɓe ɓurte andude activité on réalité o komi contri waɗi ɗo kadi bisimilla awa haray mi ɓeyta ɗon no haaliri ɗo ni meɗen andi ambassade ɗon hiɓe ɗo meɗen welti ko wona waɗede kon haray noon kadi meɗen tori on kadi hiɗon andi nomi wiri on komi wonno vidéo on no Mohamed Diallo on e kanko e Aliya Balde boxeur ɓe jeune ɓe men mbuyno ɗo oɗo ko stéliste jo ɓeeɗa ko waɗayɓe boxe ɓeyato ko amayɓe danse culturel woɓɓe ko joyɓe ballon woɓɓe ko waɗayɓe rugby mo be eno sengo muɗum kono menen ɗo fof no yirɗon ɗo ni ko drapeau la Guinée o woni ɗo ko namuji Fouta ɗin ko namuji Guinée ɗin on yiɗum ɗo ko iwri ka foore ɗum ɗo no iwri Fouta ko pulare français e soso maninke mon yewdi ɗo komin Guinéen meɗen ɗo si tawi ambassade on hay e goto landaki ballal mboɗi ko yon andu tum meɗen ɗo ko leydi ndi min représenté ko Afrique min représenté kono ko Guinée do men hoolori ko Guinée men dolnorta haray meɗen teddini kala wonɓe toon ɓen yi o yayɓe ɗum ɗo haray ande sukaɓe meɗen ɓen hiɓe ɗo ɓiɓɓe moɗon ɓen no ɗo taniraɓe moɗon ɗo hi wakkiliɓe jokkuɓe kamɓe kadi fi ñiɓingol leydi meɗen ndin ɗo kala ko watte ɗo haray ko drapeau rouge and vert on min woni hekkinde yeeso landal sakkitoral ngal hombiren ɗon kabi e hande ɗo ka wonden ɗo ko honɗum woni konngol ma sakkitorol ngol woni fi hiɗen andi sukaɓe men buyi hino arde ɗo dernier arrivé on sukaɓe men kadi buyi no ga kadi no jombi harno heɓude ɗo ɓiɓɓe ko honɗum wiyata ɓen ɗon ko honɗum e conseil maranɗa ɓen ɗon par ce que an hande ɗo hiɗa wawi yewtude no wirɗa ni a ari ɗo a heeɓi ɓeygu
ari ɗo intégrité hiɗa andi seeɗa naamu Italie on hiɗa andi naamu meɗen on hiɗa andi naamu Afrique on way ka boutique ma ɗo coñci mi yiiɗo ko iwri Ghana ko iwri Côte d'Ivoire ko iwri Mali ko iwri Guinée Afrique fof hino hawtidiri nder ɗo ɗo an on hande teɗo mieux placé fi jonnugol conseil ji goɗɗi gono toon ko honɗum e woni dernier moment on e gon sengo ɗon e ndum mouradu ɗon en général. Ok, ɗo en général conseil komi jonnata ɗo ko goɗɗo saari nokkugo anda koya lanɗo sa anda koya lanɗo sa landike na sa landike na koko boni donc ɗum moɓɓe ɓe min innata pay kun sa anda goɗɗum lanɗo ɗo ya memude donc on conseil ɗon buy no andi buyle kadi anda donc sa hewti sa inna faminkinotoɗa andi en accete ya no min geri noon no min piiri noon ma no min yadiri noon an kadi hewte ɗum noon mais sa faala évitude hare ɗin probléme ji ɗon koye lanɗo sa landike ko noon donc on conseil ɗon ko conseil jano noon e à part ɗum noon meɗen ɗo ko wallitugol hoore wallugol jama o e wallugol kadi hoore men e heɓen kadi numa no jogindiren e par ce que neɗɗi juuti o haaden so ay ko ɓe innata ka wonɗa o ko wonɗa ma ko kama ɓuuri kama ɓurama ka janano ko weli ko kama ɓurama c'est ça donc ɗen ɗo on tigi innata ko ancien ji ballisar en ɗin ballisar état colon donc on tigi ko ɗum ɗo innata e min meɗen wakkili kala guinéen jo akɗo amen o ma ɗum landi o kola komi wawata wadde ko somi wawi wallidude on tigi na yinugo wallugol goɗɗo jonnamo mbuuɗi ma jonnugol mo laawol ma ɗum mo mari probléme onno sifanamo ko ni waɗirta ko ɗum ɗo mi wawata wallude on tigi donc siko ɗaɓɓugol golle siko ɗaɓɓugol suudu ma ɗum honno on tigi wawata intégrade ɗum ɗon fof aray on tigi no wawi arde ɗo ma ɗum no wawi noddude par ce que o espace ɗo na tuñe yeygol coñci ko hargol kadi fi no yewtiren hakkude men ko espace ko ɗum wiyete espace culturel social culturel yewten jonnidire conseil ji sañodire haala woni haala numa haala fi ɓengure jaagal fi haala fi golle fi numa kala ko woni probléme are ɗum ɗo kala ko haaleten kadi ko nder ɗo wonata yaasi are mo ɓe jokka haaju mum ɗo sen ari en fotti en yewti en daari no heɓiren solution marɗo probléme yewten noon si landi ɗo wonata ma ɗo sa yalti a yehi a yaasi jokka haaju ma jokka ko watta kon donc ça c'est une voie que je conseille à tous frères sœurs qui veulent venir partager des idées entrepreneurs ou bien des idées culturelles ou pour des projets, pour le travail, pour la formation. On est là à bras ouverts et on est à part des Guinéens, mais aussi à tous les autres frères africains et aussi pourquoi pas avec les autres pays étrangers, l'Italie, la France, l'Espagne. Parce que je vous dis, la maison de Capine Africa Fashion, on reçoit même des stagiaires, des étudiants qui viennent d'Espagne et de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Donc c'est une change culturelle et interculturelle que j'ai réussi à construire. J'ai réussi à écrire un projet pour qu'on ait quelque chose qui est notre identité, qui montre notre identité et notre culture. Et pour cela, je demande beaucoup de soutien, je demande beaucoup de condivision pour cette projet et cette idée parce que ça n'a pas été facile. Mais quand on dit tout ce qui est difficile, à la fin, ça va donner des fruits. Merci. On va finir avec ces mots. Haray musibe yibe no mi wido non hari den arno ka suudu hiden ari hiden ka suudu Capine Africa do musibdo meden paykullabe paykun Guinée paykun Afrique himo ari do ko telajo ko nyenyo do ko nyoowo ko fewno wanda hoorema ngaluuji ɗon noon woni ka coñci woni ɗi Allah sappoyɗi ɗi anda hoorema kala ka ngariiji woni anda hoorema ka ɓeytete muɗum haray si ɗon hatongi no yirno mecce noon ɗon numéro ji contact makko ɗin haray kala faalaɗo humpodirde makko no wiiri ɗo noon haray ko saɗi mo kala haray mo beeka ka suudu muɗum hatonguinɗo o no wawi arde mo wawa arde no wawi noddude mo wawa noddude no wawi partage ude o vidéo ɗo yiya page makko on ɗum ɗon kadi haray ko ballal noon no mi wirata noon si a sembinalimo ma o watta habbo janana goɗɗo gono aɗa sembinamo remen tun Allah sankay hiɗen bologna enge yeeso si Allah jaaɓi Fouta Djallok